ase ena hanom nye Kofi ase haya Asante Mampong ene yegyina ye kase yi bebia we eye Fear God odi betuma ko Unity International School no akodu St Joseph's na ekwan ye wo ha no omanfo mo wan che se ekwan no enye no kwasem ni ye ba ya ebedu ano nso ekwan no enye ade a adepa se wo hwe mensanifa so ha no mo a se de ekwan yi tine kosoro no na ka ekwan ye se demu ye double road nanso enye afi ede ko St Joseph School so enye ade a eye omanfo wo ha akasa ho bebre a omo che se empanyifo aba ho nenso omo nya ho bibia ene ye ni nimpa bia omo ha ebedi nkomo na ebisa omo hawo a omo wo e wo kwan wu ene ne ede womu dwumadie sikemu ena afei ohiemu a ede ombekọ daache twa wotena hanom wache yie pache no kre ekwan mpanyifo ba ho a omo ne mu kasa se de bi ombeya mamo na se mu hunu hwe pache kwan de mfin se me amacham no kasa me heya ne wo me ba matra hanom free mrechantia bedu samre pache abanya bako so ye bro no yetisui ye hunu hwe se obi aba abetu na mo bi se ye be bibia ye den afa ho ntim pache de ni mu kakra fa ho wo ha kasi twem mpacho no kre se St Joseph School ha Unity International School ha no kre enkoda omu twem no ide ha na ya na kasi no fem mpacho ne me ka se nso to de a ene yentimi ka ni bi ntimi nko ne bi aba ene in fact e ha yete won de so pa nti esrem yen mi se se ne yete nyame ya madoma yen sa ka mu yen se de mbe ka bia no yen na moso ama aban aso beti nti esrem se mon kama aban aso nti na o me bibi kakra nyeden emfa won fa mayen esrem ama dawroma ye mesere ne se Mampong ni omodia na abai so sesi a omo start ya omo eyekure no so oni mechire na ke contract a wo ye no NPP pem so ene che so mbe ye kure nyina de maye no omo se ka contract no nko ye second way code wanyo so ene ke se abani di free ho so the mesere aban se omo modia na second way no o me gu kota no famaye